paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay, rumbang pay ayang ag-face shield no naka-face masan. Wala na tuyang. Dublien tayo ka na, ti protection tayo. Oho, jak makaangos. Ay kat anusan tayo Jak pa'y makita ti pagnaak. Uray siya mate. Ngamgapo ta jak kaya ti makaptan iti virus. Naka-face mask kan naka-face shield akpay. Ay, nagrigat ti magna, sapay nagpudot. Papanan nyo nga minaya. Saan kayo pa'y lako mga minarumrumar iti balayaw, no saan mo't nga importante? Mapanak nga rod gumatang iti buguaw, di tatirsina ni Marijuanang. Bugong lang ti katangan yaw. Lang kunam kwaraw. Di mo ka di amaw nga ipatay ko no awan bugoong ije balay may. Ha? Bugoong tagtartaray ka dagiti or-orat ko kan dito'y darak. Yay. Iso at di nakparitan amapan gumatang, tauray anya pa'y timapaspasama. Mapanaklat na gumatang iti bugoong. Hay, una yun aya, nagrigatan. Hay, permi nga agal-alak no magnaak, taday ti face mask and face shield. Unay kat nga minta dubli-dublen. Naka-face mask ka lang arudan. Naka-face shield ka pa'y. Saan ka naka-face mask, Marijuanang? Ay napakpakawan ta ag-face mask dita. Saan ka pa'y naka-face shield? Jakon may display ti rupak no ag-face shield ak pa'y laag. Edento ta siya, marigrigat anak naka-face mask kan naka-face shield. Sika, wala lang. Kasano ay amaray kat kagawadak nga rod. Gaputa kagawad, sanan ang masapol nga ag-face mask kan ag-face shield, kasta kaday. Akat opisyal kami nga rod. Oo, sana mabalin ti kastay maray. Apay kit din na saan? Agpapada tayo kumaamin ag-face mask tayo amin, kaskada ag-face shield. Barangay official kapay mo nga rod. Adula amin. Anyat gatang maya. Di mo man ipilit nga gusarak kadagita ta opisyalak kunak lang arudan. Adda ka di pasaheros mo, kwarog. Awanan tay. Abay, bapanan yaw. Itulod man ijay ilay. Igatangak man ni uncle mo iti face mask na, gan face shield. Ay katwan antay. Aglugan kayaw. Alay. Ay, mangilugan kalata iti pasaheros dita, no adda malabsan ta. Wine, antay. Antay, ninanatuyang timagmag na. Sardengak ta mga no agudong may. Uwin nga pesaw. Ala, sarde nga. Ha? Nanatuyang! Aglugan kayaw! Ay, kwarog! Ay, sige man! Nay, ni magayam antim ti pasahiros mo. Ay, wen maray. Mapan ko man igatangan ni Inteng iti face mask kan face shield na. Ay, uray siya maray. Mapanak mo't gumatang iti kanayunan a face mask and face shield ko. Takasapulan mo't kanon ita a panawag. Oh, nagado a face mask kan face shield a ginatang ko para kan ka, Na. Inteng. Hay? Anwak na kita. Ay, kat usaram Ay, ada angkit ka. Saan ang mabalin nga agusara ka na kita dungaw? Diyan ang marigatan na nga guys. Ay, protection mo dagito, Inteng. Diyan ka sa pulan ti protection. Adula amin. Na,
Si kapay a kapitan ti di na kaya ti agusar iti face mask kan face shield. Hindi sumlat ta ditan at mga laak tulat ta. Hindi mo liplipatan sakbay arumwar ka, ag face mask kan ag face shield ka. Wan ka di. Sa anak pa'y nga kabaw. Malagip ko data. Intan ay di barangay hol kwarag. Itulod na. Saan ka pa yung mabali na rumor dito yung balay yung angkay? Apay. Ada nalipatan yaw. Awan maten tamok analipatag. Nagpumada ak maten. Nagsapato sakpayan. Oh. JP Smash yaw. Saanin? JP Shield yaw. Dula amin. Kaya't mga sawang, saan ka nga agusam iti pang proteksyon? Jak nga rod makaangayos. Apay ngay. No adamang dilaw kanya. Nakasaganan ti sungbat ka. Anya nga iti isong bat yaw. Ay basta! Tulog na dental daway. Maray, nakita mo ni Marijuana. Ay saan pa'y? Apay aya? Saan nga agus usar iti face mask and face shield? Aya. Wen, di na kayat maray. Na. Apay ngay ka now? Kagawad ka no nga main. Anya. Wen, maray. Mabalin ay ati kasjay. Ay saan Ninto pa'y inteng. Pilpilitak nga agusar iti face mask kan face shield. Makaamuda, ano makaptanda iti COVID? Ay, win nga rod Siyak, inaramid kon ti paset ko. Ingata nga kun niinteng iti face mask kan face shield. Kat no di na kayat nga usaran, makaamon iti biyag na. Kwarog, intulod mo ni uncle mo ija barangay hall? Unantay. Ang apay ngay. Di namot kaya ti agpismas ka nagpisyel. Kayat mo asawan. Di na inaramat dagiti ginatang ko. Saan, antay? Ay na, makaptan lang iti COVID day dyan nga uncle mo. Jak pagaw awidan dito balay. Kasimot, antay. Ay, ijay ton balay mo, ti pagawidan na. Ay, so na. Di pa ikot makakaranak taon. Jakmot kayat Ay, kasanumot nga main. Talaga anatangkan ti ulo day dyan nga uncle mo. Kapitan paimot nga road. Na, ni Kapitan ti masabat ko Papanamare. Ay, inak gumatang dita tersina ni Marijuana ang Kapitan. Imbag man ta makaangis ka di tapis mas kan pisil ma. Ay, marigrigatan ak nga rudaw, Kapitan. Ang anusak uray nukas ti anagpudaw. Tadyak kayat ti agsakit. Kanjak kayat ti mangiwaras iti sakit. Apay nga isi ka, Kapitan. Awan apulos proteksyon mo. Nakasaganan ka ti sungbat ko iti dayta sa laudsod mo maray. Anya nga iti sungbat mo, Kapitan. Kastay. Siyak gayam ti kapitan. Anya? Siyak ti masurat. Ta siyak ti mangidadaulo dito'y abarangay. Gaputa opisyal ka. Wala. Naglaing kan. Ang bumbat ti tuloy na. Ngamen, Kapitan, kastamot lang ti sungbat ni Marijuana. Hindi sa ludsudok, no apay asaan ang naka-face mask kan naka-face shield. Opisyal kami nga ron. Day talang ti sungbat na. Kastagayam, Kapitan. Malay ka gumatangan, Mare. Agusar ka lata iti face mask kan pisyal. Win! Nay, Maray, nagadumot ng tagatang dito tersena. Ay, wen maray, inaldawa kastoy. Ang aming kami nga agatang adda protection me. Idinto tasika. Awa. Ay, kagawad ak gaya, maray. Opisyal ka, kasta. Kawan anya pa'y ngay. Kastamit lang ti sungbat ni Kapitan itay nasabat ko. Kagpay suma ngamin, maray. Uray saan kami nga garamat iti proteksyon ta opisyal kami nga road. Aya? No opisyal kayo kumamay. Mabalin mo asaan kayo nga agaramat iti face mask. Kas kada face shield. Kastagaya, Maray. Basta siya. Ag face mask kan ag face shield aklata. Ay, uray siyak mo't achip.
Dapay alkohol ko dito yung tricycle ko Ang oras ako. Kanayo nakpay ngagdugo iti imak. Nasaysayate ag siguradaw. Narigat kag sakit, Chip. Nang rona ta baruak pay. Ah? Ay, sana mabaling agsakita. Apay mo, Chip? Saan ako na makaarom iti chicks agsakita. Ay, wala nga. Saan to na nataraki agsakita. Sa bagay, Chip. Jak tultuladan ni Uncle Kao. Apay ni Kapitan? Kat no di na kaya ti agosar iti pismas kan pisyail. Anya? Kapitan pa'y maungarod. Pilpilitan nga rod ni Antek, ngam di nalata kayat. Makamon ani Kapitan nagsakit. Apay inteng. Di mo kaya ag face mask kan ag face shield. Jak nga rod makaangay. Saan ka apilitan no di mo kayat? No kasta nga rod, ipadawat kong dagito'y ginatang ko a face mask kan face shield. Ikot mo na. Ipadawat mo. Kat no agsakit ka iti COVID, pumanaw ka dito balay. Saan nakagsakit dungaw? Di ka madanagan. Ha! Dinak nga rod as-asit gan. Siya, nagsakit iti COVID? Imposible saan to ang mapasamak dayta apagbutbut nga ang banan? Saan to? Papananyaw na nato yang. Mapanak man dita barangay hall. Adaman alaak dita kwaraw. Di kayo mapanijay. Kaapay? Saan na nakapismas kan naka-fish shield dagiti opisyal? Anya? Sabay nagaduda. Ang mga numaakaran kay iti sakay. Ha? Adan agsakit kadakwada? Nyangay tayo mo tayo. Naskan nga ganat tayo Mapanak lata, tain nakitaan. Agawid ak adagos no makitak nga awan ti suot da a proteksyon. Sakto bay kung saan ako na mapapandita barangay haul. Mabuti nga iti dayta abay raws. Na, agkakatawa kun agraragsak da nga agpaiso dito barangay ko. Awan nga agpaiso ti face mask kan face shield da. Awan pa'y social distancing da. Andan sa tao, Jerwan. Ikakitaan. Ay, una Wan, yan. Kapitan. Si Kama gayam marituyang. Anya tararamidam dito. Umunag ka Ay, saanan maray? Ada masapol mo. Adda kumaa, ang saan kayo mo't anak ka face mask. Iso nga agawin na klaungan. Ni, apay ngay. Ay, saus, narigatan ti agsakit maray. Sigay, inakaon. Nakano ayati masapol ni Maritoy ang kagawad. Ay, di na ba't imbaga, Kapitan? Ang nagawi din. Apay ngay? Mabutang ka now, tasaan tayo ang nakasuot iti face mask. Mabutang siguro ang maakaran na. Apay ngay? Nay, apay, Kapitan. Maditirik na ka. Agan anukan ngay. Ay, nagawid din di bisita tayo at tagailay. Wen, Kapitan, nagawi din. Tada kanubara na. Kan agatal ti karabukob na. Anya, Ni, apay alumablabasit ka ngay, Kapitan. agsakitak sa mutan. Nabara ak dungaw. Mariknak kahit. Ay, saan ka nga rod nga umas asidag kanya? Apay ngay? Ha? Ang mga no COVID daytan. Naka-face mask ka, naka-face shield ka. Oray dito yung unag tibalay. Ha? Agsigurado aklang integ. Kita man ita? Makariknakan iti sintomas ti COVID. Di nakadaywan Imbagak nga rod kan ka din inteng. Ano agsakit ka? Di nakasasit gan. Tanatangken mo't ngamin ti ulom. Di nakmet ngamin dangdanggan. Anday! Ay, ada dito ni uncle mo, kwarog. Agbarbara ka na. Anya? Asikaswundak man, kwarog. Ay! Mabanak kayo magpasada! Sige! Ay, panandan ngay. Ay kat, pinmanawan No dumngag ka kumangamin iti bagbaga. Saan ka kumanga agsakit akasta? Inteng. Ha? Ayan tay balunat kon. Agsakit lang araw na taon. Balunat nakpay. Kasanak matan adong no.
Hagnak ma'am daytan inteng. No adda nga men ibagbagadakan ka. Agtongpal ka. Naawatam. Saan nagaputang opisyal kan kapitan kayo kat saan kayon asumurot kadagiti health protocols. Rumbang paikit di ada kayo ti agbalin apagtuladan, babaan iting kay panagtungpal iti paglintagan. Ala sige! Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.